Hello everyone, today people rock barok papaya ke channel chonga. Dah kelas video chonga bangale alumuri tengah yo ke comment ke request bangale dah ke subtitle English ne bangan keren dah ke English nama don ki bi ben semua thuk khasai dah. Ki ko aktif ke ni ke recipe ke ingredients bangale bangan khia alumuri. Dah minta khasngai ke video chonga kalong bangale tang Sohlah sudah, ALU sudah. Dah klem muri. Dah topper rock barok ni sedang nak ke video banyak khia ALU Sohlah